cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Ada ayap tu meh. Metïap isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tangan ang tom pendat kamera sini. Ha kasi ublay ka arpo arterik urempang arjar penrio. Ha padang kapor shibaji hadu kapor arbaji nosni. Ki pulit kilayo jingtem bala lap ya kawai ka Metïap shenrang ha ka lau benyap ka badan ha kasinong Lumpyngad Shillong. Katkum ka jiatu jong u Superintendent of Police ka East Khasi Hills u Vivek M. Ki pulit tang shuyo jingtep ki lalet ban pelong ya ka jingtokit ha ka ba kim shim lalap satya ya ki dakmong ha ka men hanrei la itu ba ude ubriu uba shushang rumah shani satai bat ongru ba lesi ude uba shusa shipor ha kani jaka USP ulai tu hadien balara ya ka Metcha Civil Hospital Shillong ki bahayi hasam ha ka step arpulai trek urempang arjar punrio ki lawan mi sha hospital ban itu ya ka men ha ka bala pentip ba uni orang ba ude ubala tip kerteng kum uba Freddy Edmund Nongklau ubala laipus nem karta bat ubasa ha ka sinong light kor ulai tu ruba najan ka jaka badon kamen ki pulet kilalap ru ya ka plastik Kyiad persi bat nakadur khmat la itu ba udai uba im kerni hakadi Kyiad hadien baki bahaya hasam kila karpat ban pelaj nakabale ya ka postmortem la IT no ya kamen khanang baki bahaya kinyo pendap ya ka jingle niam ka bakhadu ti wede waktu ka jinglap jokamet angte hakla mutinakan kabadi hajan fruit garden hi te ni yok kubor kumba sibije aprik sibije do RPG te ki pulit ki poi marmar hatu jaka ban narim kilale ka inquest alor kamet ban mshal lalap kanu ka dakmang akamet chunguri te naka jingpet jokamet ti itu guri ulong guri homeless shu sang thalas ni stai te usa temporary di jakaru ti ngilara adin badap ka ki formality sagatu ka jaka hi ngilara no sti hospital ban le ka postmortem ndrai minam step ki bahiyang basam ki lawan mi but ki la itu ka met but ki la batai ba ka kateng tu brio ukuteng Freddy Edmund Nongklau balai husnam basa lai kor te hadian bakila identified la don bajing pelitu yang la itu ekaman ti kila pan ka postmortem exemption bagila iyo kunju postmortem exemption ti halo ni ila register di case sa kumpejing lab juni bagi lab plastik jongka Kyiad persi itu ti itu ibu di bakerni haka jingdi Kyiad. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming!
How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.